Ugwalo lokuzalwa kukaJesu Kristu, indodana kaDavida, indodana ka-Abrahama. U-Abrahama wazala u-Isaka, u-Isaka wazala uJakobe, uJakobe wazala uJuda labafowabo, uJuda wazala uPherezi loZara kuThamari, uPherezi wazala uHezironi, uHezironi wazala u-Aramu, u-Aramu wazala u-Aminadaba, u-Aminadaba wazala uNashoni, uNashoni wazala uSalimoni, uSalimoni wazala uBhowasi kuRahabi, uBhowasi wazala u-Obhedi uRuthe, u-Obhedi wazala uJese, uJese wazala uDavida inkosi, uDavida wazala uSolomoni kumka-Uriya, uSolomoni wazala uRehobhowamu, uRehobhowamu wazala u-Abhija, u-Abhija wazala u-Asa, u-Asa wazala uJehoshafathi, uJehoshafathi wazala uJoramu, uJoramu wazala u-Oziya, u-Oziya wazala uJothamu, uJothamu wazala u-Ahazi, u-Ahazi wazala uHezekhiya, uHezekhiya wazala uManase, uManase wazala u-Amoni, u-Amoni wazala uJosiya, uJosiya wazala uJekhoniya labafowabo ngesikhathi sokuthunjelwa kwabo eBhabhiloni. Emva kokuthunjelwa kwabo eBhabhiloni, uJekhoniya wazala uSalathiyeli, uSalathiyeli wazala uZerubhabheli, uZerubhabheli wazala u-Abhiyudi, u-Abhiyudi wazala u-Eliyakhimi, u-Eliyakhimi wazala u-Azori, u-Azori wazala uZadokhi, uZadokhi wazala u-Akhimi, u-Akhimi wazala u-Eliyudi, u-Eliyudi wazala u-Eliyazari, u-Eliyazari wazala uMathani, uMathani wazala uJakobe, uJakobe wazala uJosefa, indoda kaMariya owazala uJesu othiwa nguKristu. Ngakho izizukulwana zonke ezisukela ku-Abrahama ziye kuDavida zizizukulwana ezili-14. Lezisukela kuDavida ziye ekuthunjelweni kwabo eBhabhiloni zizizukulwana ezili-14. Lezisukela ekuthunjelweni kwabo eBhabhiloni ziye kuKristu zizizukulwana ezili-14. Ukuzalwa kukaJesu Kristu kwabanje. Unina uMariya esekhombe uJosefa bengakathathani, wafunyanwa eselesisu ngoMoya oNgcwele. Kodwa uJosefa ijaha lakhe engumuntu olungileyo, engathandi ukumthela ihlazo, wayefuna ukumlahla ngensitha. Kwathi esanakana lokho, isithunywa seNkosi sabonakala kuye ephupheni, sathi, "Josefa, ndodana kaDavida, ungesabi ukumthatha uMariya abe ngumkakho, ngoba lokho akukhulelweyo kungoMoya oNgcwele. Uza kuzala indodana, uyithe ibizo uthi nguJesu, ngoba yena uza kusilisa abantu bakhe ezonweni zabo." Lokhu konke kwenzeka ukuba kugcwaliseke okwakhulunywa yiNkosi ngomprofethi ukuthi, "Khangela, intombi iza kuthatha isisu ibelethe indodana, ezakubizwa ngokuthi ngu-Emanuweli," okuyikuthi ngokuphendulelwa uNkulunkulu ulathi. Kwathi uJosefa esephapheme ebuthongweni, wenza njengalokho isithunywa seNkosi simlayile. Wamthatha waba ngumkakhe, kodwa kazanga aye kuye waze wazibula ngendodana, wayitha ibizo wathi nguJesu.